Kajing keli halor jong kajing aya kedulir Land Holding Certificate LHC bat pata ka long ka isu ka bayatai bha ha ka kenta jing keli bat jubab jong ka dorbar mang tingka jong ka GHADC ha ka sengi ka beningkong jong ka dorbar mang tingka ka beningkong nadu jong ka samoy trekam ka batmai jong ka GHADC ha ka arpun triu terik ubnail ber mentau snem. Kajing keli halor ketika phang kelas dang shua na u MDC jong kaseng Kongres na sa snyang sapai constituency umari kot pareng ubala keli kat noteli ki LHC bat pata la ai hapo elaka raliang nadu shitarik benai basau arhajar arpusau hadu shitarik benai balai arhajar arpusan. U executive member badai kmi yakani ketenan Uma Bison Yano ulayathu baladeb ai hadu shispa South Liki LHC bat lai pesan teliki patas nadu shitarik yayong arhajar arpusau hadu shitarik leber arhajar arpusan. Habajubab ya kejing keli jong Umar Rikut halor ke rukom bat kejing siu na kebentaban apply ya ke Land Holding Certificate Uma Bison ulayathu baginong apply ki haban pendap ya ke form bat phale survey ha ka office trekam jong udoloi jongki bat nang tapat sawan Aisyah ka office trekam jong ke GHADC na kebentaban le survey. Ulayathu ru ba kabai application kalong shispa tingka bat kabai survey kabai Syihajar san spa tingka kat ba kabai Land Holding Certificate ne pata ka syong ha ka jinghe jong ke jaka. Nalor Umar Rikut ka MDC jong ka Voice of the People Party VPP na menso nong jingi constituency ka kong El Kendriam kalabu jing keli halor ka jing ai Land Holding Certificate da ka ba keli kat no ka shimpor banyo ya ka Land Holding Certificate hadien ba unong apply uladep ai ha office trekam jong ka GHADC. Uma Bison ula juba ba ka shim hadu lai benai banyo ya ka Land Holding Certificate lada ka jaka ka puta kalalait na kino ki kendrum kendram. Kakong kendriam kala keli syuk-syuk babalai badon ki breu ki badon jingya jan bat nore ki bayok keloy ya ka Land Holding Certificate tang hapo shibnai Henry ki wei kishim hadu shisnem arsnem banyo ya ka Land Holding Certificate. Uma Bison ulayang banjubab ba katnat rekam kale shwa ya ki bawan shwa. Under electoral from 1st April 2024 to 1st March 2025. The answer is 104 of Land Holding Certificate and 35 members of Pata issued in the electoral as under April 7, May 1, June 2, July 1, August 17, September 9, October 4, November 3, December, January, February, March 9. So, supplementary question from the bank. Waktu yang sensitif itu ide ikut Islam di dokumen UMKM ekor isu concern yang dalam Holding Certificate dan yang kepada dan jadi ikut Islam UMKM ekor apply. Ini buat tempat yang dicharge sama juga. Dan sekarang ini sudah petang nanti lah hari yang malam untuk pagi sebelah mulai sampai gelap. Tadi ni diskonsil. Mana puas diskonsil? Jadi tiga rupiah yang gelap, rupiah yang habis, nanti mulai sampai dari habis. Kepada mana dari penjawab kita, kita yang isu ini, setelah kita dengan form pendaftar, boleh ada terus ditekan, kita tidak boleh. Supplementary question to ask what is it? Kapan charge ya kawi ke Land Holding Certificate dan kawi ke sertifikat kepada. Terus saya jadi ada application fee tersebut. Bagaimana dengan review sementara? Suami akan Contoh lembut, ayat itu Dukun sen jarak bilang yang bertahu bila Land Holding Certificate pada hari
Kuat aktif lagi yang bisa sekali kita transfer ama tapi yang musuh sekeluarga sebenarnya di ekstra sesuatu isu di dari sertifikat. Masa-masa hari ini lampai ikatan kerja yang berbeda nanti masa ini isu dia lampai ikatan kerja. Sebelum tadi untuk supplementary question dari advice sama. Sebelum kami juga buat konsul yang ini yang buat financial crisis. Cincin aku buat yang tutup yang sampai ada cincin yang usu. Aku cinggu dengan cincin dengan ini hilang holding certificate dibakar hari MD kebentar aku penik ya ke fund dan aku generate revenue yang ke konsul PME. Andre, what aktif di bidang? Kalau orang Chairman, ini question over dan pendek saya question over. Anjir cinggi dan business agak question over. One question. Kita ni cuma rumah ini yang business. Masalah kecil apa? Kerja dulu sama. Beli pun yang kurang apa? Kuat kerja dan kuat kamu jengkepan dan advice dari konsul. TV kamu beli meskipun kira beliau terkepali yang ke konsul yang ke department konsul usaha ujung dia walaupun smart itu proses kalau ini hilang dari sertifikat dari pakar hari lalu kamu aku kelengah itu pendek dan penunjuk ke konsul yang di kamu sertifikat dari pakar. Masa-masa ini dapat How long does it take to give an LHC certificate after the applicant submit the application to the council? Answer here. Formally, it will take around 3 months if the land is free from any encumbrance. This is the answer. Sebenarnya, ya penjelasan pada ini the first supplementary biogas. But why do some of the applicant files remain pending for a year within the district concern, while the worthy applicants or their relatives can obtain their LHC within a month? Hadir pada survey hadir pada application ni nak kalian kita manos di office hapu relasi ni wa ibu jadi application ke Wan Nongkong akan jadi ya ketika application ke Wan Nongkong hapu survey dan inspect ya kau ini nanti kau kalau kau cimpor tu pendek ya jadi kau islah hapu yo isu cari langsung. What measure will be implemented to ensure the equitability and timely processing of all SLA documents regardless of the applicant socio-economic status? Equitability and timely processing of all SLA documents regardless of the applicant socio-economic status. Supplementary. Okay, katang proses pada dulu in office, ina kalian yang ni dapat ya ke recorder online passport, aku online mission ni ya tahu how kita mamat kata macam tu deh, kita manual, kata mamat kata dari GPS.